لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. Devamı şükür dükür. Duan rojen zor, o duan roje zahmet de tarafe cemaate girt, o insan ki pır müstezaf bu. Evji jibo ide ve roja çubu Diyarbakır o ditakina mayne de evji şehit ketibu. Xuda şehadet avici kabul büke. Tekbir! يا رب ما أظلم هوار في حالها باش تدبيني يا رب ما أظلم هوار مبدينة شواك قر بله او مرتدكو بوينا بحيلة بدسيسة بماينا وان مسلمانا شهيد كرن وانجد قوتنا مسلمانا فقط İslam nebdeve, İslam hayate, İslam jiyane, bele şehadet nasibi her insani nabe. Eğer ko emvan şehida, eğer davavan emni ve reda behelin, eğer ey zaruki van şehida, ey pireki van şehida, ey huşku bray van şehida, ey dost van şehida, ahbab van şehida, vallahi eğer ku em dava van şehida ra khiyanet bikin, sabih zura khudeda, billahi biyaha me bigirin. Ya Rabbi, mecbuna fredya dine vana, jibuna şerefu namusa vana, jibuna ahlaku adab vana, jibuna kuvana berdeste kafira perişan nebin, mehu fedakir. Tekbir! Allahu Ekber! Fakat ya Rabbi vallahi vana dumera bivi davet hıyanet derketin, hain derketin. دونود چار ماه رمضان شبا لیلة القدر کارکری ارمنیا برجی zaten main دخستن ريامه çünkü خدای عالم دبي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا دبي كافر دبجو وبرنادن وورا مجادله بكن جبونك وبكن وخو اگر قوة وان هبه وورا شر بكن حتى وفقرين اگر قوة وان هبه ان شاء الله مسلمان يكشي بمين قوة وان تنه لقارشي في انانجه لفي ايماني قالي برا سري سبي zaten عربة تنبون عربة تجبوا جبو خاطري عيدي جبو خاطري رمضاني حاضر لغي مسلمان دشون باشر قال لك يوان هنا وشفي رانا كتبون بلكي هنا بدسميش بون وشون لسري لورا ماينة خصبون ري وفا براي منا باقذي منا شهيد بون الحمد لله شهادت جمر زفری شهادت تو نبون ننه خدای عالمی دبیشی اون حسیب نکن وانی کدریا خدای عالمی دمرن اون حسیب نکن مرینه kesinlikle belki sağın خدای عالمی شدو خازن خدای عالمی ددوان و مفرحن كيف خوشن وقيمتها كشمجي جبو خدای عالمی سالا 1971'de hatı bu dünyaya. Licem bavê xwe dersên dînî dixwin. Li Gogweriye milletiye dikir. Di sala 1992 de piştî cemaetê nas kir, wî jî
gelek hizmet kirin. Di taqîna mayînê de ew jî şehîd bû. Xuda şehadeta wî jî qebûl bike inşallah. Şehîd Bedrî di sala 1967 de hatibû dünyayê. Şehîd Bedrî bi şivantî îdara mala xwe dikir. Ew jî dildayê dawa İslamê bû. Li der û dorê xwe ji hevalê xwe yê şivan re her tim behsa İslamê dikir. İnsanekî mêrxwas bû, o mert bû, o tu carî ji dijminê dawa İslamê neditirsiya. Ew jî di teqîna mayînê de şehîd bû. Xuda şehadeta wî jî qebûl bike inşallah. Rabbi, ilahi, ev fikr û düşünce sahabiyê ji bona şehadetê di vê esra me de tu bidî me jî ya Rabbi. İlahi, fikr û düşünce Abdullahê kurê Caş ku di herba Uhudê de ev duahanê ji Rabbê xwe kiribû. Şehadet ji Rabbê xwe xwestibû. Digot ya Rabbi, ez dixwazim diriya te da bê me kuştinê. Paşê kafir werin ser me. Destê min ling